Jadi ya dorong semua muka kita, puja kami semua di acara kita di Tungan di Besok. Nafar julu. Kasihan hatani di Bata, di Manogoton, di Adepan Opoon Amang, na di Kahulungyon, di Masian 2 Korin bidu 5 ayat sada, di Dorsumano. Ai odo kuboto hami dina tanggal bagas parlape-lapean nami nasian manoon kadong madihan denganan nasian debata bagas naso pindaw lini tangan sahat matu bontean pasahat turun tuho berku saya sahat masalah na permat panggeber Terjalo ketua. Yuk beribu. Iya. soalnya mamang baru sekali Asikop besok kamu Raja Nabi. Iya, oleh tema Raja Nabi. Jadi soalnya mengaku kami Raja Nabi. Sahat mah tu si Tuan Nabi. Raja Idamani. Jadi ngurus kami sematur ini. Kami mapandur kamu minum kami yang menggunanya mulai masak ini menggunanya ada karmokon ni lainani si sorbetul. Dirik mahita mangun satu panggabian mah sa upah rasa untuk kita di ramot itu kan. Semua ni mah kita tahu mah upasak mah. Kamu korong di hula-hula nabi salut. Pertikeno sama tuna dua ni huta. Mungkin kurang lain namanya. Kalau tadi kan sebagai satu punya lama. sampingnya lah. Mang naik sama usap pun. Pakoramu jo pakoramu nanti. dari kamu bori boras baspiri Manusia dulunan. Raja Ramani menor di penyalaman. Oke. punya lama tiga di kenal masalah saya Lagi. Marlulu kami di Pogunia Lamanon pengatarannya na pengataran ibur las rohanami neng mangaliak mahami di Pogunia Lamanon alani beda mang magundang liat gawilia horas asa mangaliat tabi namar hula buru di Pogunia Lamanon terlak sumaha memperterita di jolo mangiut kita siya namar marangin buru rosak jolo tersumpa
baik na gudang na sahala razay babae asa di pasahalai anak ni Damangon sa tuburo na Rodi Pinopana. Baik na gudang sahalai. Baik malam. Jerman musik nanek si tortor namin na nagpasa ay si Tio kami tulaw na namin. Baik dalam na. Nang lihat las padong watong goda sopa las disomba sasahat ni boras harboy pir na boy pasat tami do namar ludu. Sinurat na arong dison. Buru sinurat na di utol. Jalo hita. Yang mana saya berespiritu baru duluk serin. Baru dulu seribu. Padamu. Tahu mah jalo mak. Iya, mereka tiap. Baru nami baru ngarada. Baik, jalo kamu isi. Pasal ada mau simak tinggal ni. Baru nami baru naibafo. Firma to di muna saluna sa gunggut tamu mapanggabir. Batu tu raja nami. Jadi stepani naringgan ate. Gabi. Maksudnya alarong do ka ulus naringgan beritik kapasu-pasu nami. Tuamu salut. Baik mana hopartusi. Si maju ada manik. Suasana ini mona tulang muna Raja Abarita. Langsung mangihuk ma di son hula-hula naposo Raja Damani. Di bawah suasana ini doh tulang rorobot ima tulang nami marga Sitomora. Dia mas partikianon. Di bawah kami do ison turang Rajagar.
Pertanyaan kita rupa amat taribata, agia matong dita bay amat taribata hajagaron lumuvi ma disalhuna koparan ni. Udah senagacang mahami setor rabu angkia tang yang nami tu amat taribata akasi gajamur matok pinopar nilai nami on jala si torok pinopar sabeno mu mamang godang soba mabain godang soba tu amat taribata badamang ma dinapas pasu-pasu kamu jo habi tiki asa ulo si habi jo nyan museng lai nami do iboto namio sa dalan nami martagiang to materi bata asa anggiat tumibu asa anggiat hatop jupang nani jalahan jala dapot nani duluan Nok kutu nangta nasperam na basa ta meta sudia de kata ina oke laju pak basa ma berapa makadao meta sudia su Parjulo mau lihat Raja Nami dia doamu akan dari bagas rohani hangat akan lengkuron saru baru HP kita nomor kula borui sisa da holso sisa da pengomongan di partikiano Raja Nami
terbuka rohang mana banyak kadauli marite pasu-pasu ima di pasar katuan di damangon agia marite tanya munai itu tu raja nami tu bolak la tu bersikorong angin nami tu bonar tu berburu pakar namang ini iso lupa tu paham biar berpir di pinggir laut asa marite raja nami tanya kau kamu tu mata nama tua de bata asa gia dah bola di duluan jupang dari jalan oti kuda tu raja nami orang manari kamu ondo pina bu terpatu paham langsung marwamu pasang dia Pasal jalan hitam. sama dirajai budak mamuso Terus orang tanah baik katana. marga saragi turbik gabi iso jonjong dohami sian kuria do sian dongan sauta dongan ni helamuna mabagas jindate jadi molohami ama nakpola do holonami akapoda naule man apa alai bolo tu helamunaon imama cinda do holonami do sauti kate Nova odong les di rumah oti iso sadia tupak pangurupion nabi nasian por Ebenezer don akai vers reso tuan terebata manggohi pasu-pasuna emma tutu di pasar motoan memang purunami pujar dan doli di bawah seperti kinaun roh habisnya hula-hula na poso manik do
songoni ma boru diru ni para datanya kau putai nas marohamu ate. Rudang na jagaron, na jagaron na mapinoparni na dua-dua na nyo. Bye. Satok pinani lima pangukapon bidu 20 sada ayat 4 bidok songonon. Jadi apusan ni debatama nasa ilu-ilu sian mata nasida dan hadong bihamatian nang aku. Napasonang majama ate. Jadi mamuka sadarion sahat rodi na mangikut dan paiday daw muna di amaw natin. Lani i, tapos situtudo rohanami, kamuak ka natin narikon na, lumubi akka pinopar niya mangon, na ikotoktong duha mo masih hakulongan, na ikotoktong duha mo masih tukul-tukulan. Sudido naturas mamudahon asa. Say diramoti Tuhan debata mahu lahuruan lahuhomo olat nion rodi saliling nilulung. Amin. Ditutup mama. Baik nami 100 ya. Tutup